Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melebihkan tapak lanjut lagi. Melebihkan tapak kakodung. Amin Allahumma. Melebihkan tapak katomat sanajan ocan ceagerundung pola ocena sengi berahmat pola ocena sengi berahmat. Amin Allahumma. Amun ibu rahmat dia kata mah nyaman. Alhamdulillah. Tolos nyoklah lagu. Iki na iki. Amin Allahumma. Para bu sami muljatun mujaki Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Yayasan Raudatul Islam sekaligus Kepala Desa Tarogan Serana Semolja Kiai Haji Busawi Said Sebatan kaula amul ja'aki jukan seteja para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji. Semua orang dan kau tak nyebut asma para ajunan, tak sempat perkenalan barusan karena dapat langsung solawat langsung mancalar ya. Jadi tengku tak sempat meriksain tong persektong asma para ajunan, namun badan kau tetap adua bagus dak para ajunan, muka ajunan setajana lanceng umur sebarokah, muka ajunan setajana kenging ridha Allah. Kong langkong muka badan kau sareng para ajunan syafaati baginda Rasulillah. Amin Allahumma. Hadirin sibadan nang ibabana atak hadirat sibadan lim dapor. Hari muntah sebut ni kata kau tak masak kemarin kah? Sebut masak kiyo ki? Oh masak. Oh tolos ni kemarin tolos ni kah? Amin Allahumma. Amin. Angak belum mulai tak ngendal. Alhamdulillah. Ngereng langkong dimin badan kau sareng para ajunan muji syukur. Dah hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat si tak ngelecek kaki dak ten kula sareng para ajunan, nikmat si batan kula sareng para ajunan tak bisa ngelecek kaki nikmat kepanikah asabab ampun nyata melandeng dak ten kula sareng para ajunan kong langkong beres jumamper bisa apol kompol apangki di lembah pangkian maulatan panikah. Amin Allahumma. Yak tena beda senyok kiki sabai tawas tak ada datang joran. Iki na bengki. Coba apa setong gigi nyok tak ning bujak si nyok datang tak datang. Aduh mau datang bah kuntar ngampul ke bagian dia dengan dia. Jadi pasti datang rumah yang pulin. Apa? Gara-gara nyok gi. Tang joroteng tak tahu maksudnya. Taring bah kun tak libur abis nah. Alhamdulillah ten kula sareng para ajunan paring kesehatan sareng Gusti Allah sehingga alhamdulillah mangken ten kula sareng para ajunan bisa aki pangki satejana muka papangkian panika tetia kebagusan ngiba kebagusan dak ten kula sareng para ajunan. Amin Allahumma. Salawat salam tetap katur da baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul batan kaula sareng para ajunan, nabi na batan kaula sareng para ajunan, utusan Allah seutus terakhir kangkui umat seterakhir. Kina bengki Nabi Muhammad Nabi tera umat Nabi Muhammad umat tera. Amin Allahumma. Tetika umat yang terakhir mari umat Nabi Muhammad tada umat pasira boleh cetlakar panika barabu umat yang terakhir yang sangat dimanja sarangan Allah. Lah nika nika ontong guluban sampean manja gulanya. Gula nika manja ben sampean sanan Gusti Allah. Asa amar kenapa? Sebab setong sebab teti umat Nabi Muhammad. Coba teti umat Nabi sebelumnya tak manjatan. Umat Nabi Musa kelero datang banjir bah raja bah. Kita bengki elomet. Kita bengki
ampun umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh kelero, langsung mak tasillam kapi, tasillam ada aja. Tapi umat Nabi Muhammad, tore gula tanya, tusan berapa meki? Tak ada yang bitong, pada ban sini ku mekra, rekan bagun sita nak ku mek, sini ku mekra, pada banyak tusan ya. Ongku ni kah, sini ku mek, banyak tusan. Etorot di pangeran, kenyang tak kenyang tinggalkan. Padahal banyak tusan tinggalkan bakun keny. Coba un pangeran tak nurut guluban sampian, ngakan abi sebelingi tak lem kenyang, terus mata lem kenyang kok jangan abi sebelingi gua. Tapi enten alhamdulillah. Dan gula sarang para ajunan banyak dosa sering lupa tak pati hidup ke pangeran mun kata kel itongok tekel mulolo sampai isongop telu kali sehari wanan takut lapar. Tapi mun masjid tak nyongop sekali nyongop ke guna kara lah sanajan beglah beg tak pati sering guluban sampean nyongop ke masjid, sanajan guluban sampean tak pati sering muka Al-Quran, sanajan guluban sampean tak pati hidup ke pangeran. Tapi dan kula sareng para ajunan pakun beberapa selamat sareng pangeran ning. Anak pamargana setong sabab dan kula sareng para ajunan teti umat Nabi. Amin Allahumma. Ongku ne. Mon teti umat. Ani kanon nika bercerita terus tak terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Gunung nika lapor ke pangeran benar. Gunung nika lapor ke pangeran. Ya Allah. Lengat ke bazaki manusia Gusti. Lengat ibalain tak atoro sero ke timur mancal ke barat ani ke tak nyambung pangeran terus darem apa tak langkong etiaki abdina letu abdina entos keluar wa serodan tos tase alapur ke pangeran ya Allah ngereng abdina ya abdina ngandes ya Allah abdina aluwa ke bumi arapa ngabasaki manus sampon beliat ngabasaki kita gidrin ngabasaki aduh Allah maksiat benih kuntak ngetak deng padengan benih kuntak nge mon lambaring maksiat ngetak mon mangken pon iba tahu padeng apa TikTok ji atau letok ilmu TikTok ji siku tak maksiat kini kak kini bengi atau letok ilmu TikTok kini kak ongku maksiat kini kak para busa memon ja eba wadeng dipamerkan eba tahu eba pangaki maksiat bengal benih kuntak ngetak deng padengan bengal kini bengi can gunung terus dari cijan tasik terus dari mana abdina ngan desa katas abdina aluwah membanjirna dunia nega entos kulu entos wa arapa mak sero entos polena gara-gara titi umat Nabi warah pata amolot dah pata amolot kulu ban sampean amin Allahumma aduh gara-gara mangkan deun Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas bermadun Allah Subhanahu wa taala kuntum khayra ummah beandri kapi umat Muhammad khayra ummah paling bagus umat dibudi keng paling ba tak manyaman dengan dibudi keng paling ba gara-gara serah gara-gara Nabi Muhammad ongku nih perotangan guluban sampean Gusti Allah sebelum kolek guluban sampean perotangan ke Rasulullah perotah gara-gara teti umat Nabi Muhammad kuntum khairu ummah teti umat yang terbaik ikan dibang umat-umat sebelum Nabi Muhammad tore nih kurang ngelember mah pangeran ke guluban sampean gara-gara teti umat Nabi amin Allahumma terus jadi makin kulit nyata nih kak beda kecelakaan onjengan senyata benih kecelakaan maksudnya dan gula mari isak ni kemarin kekerta kena kemarin jadi di timur ke bah lala sakmung bokon gara-gara beremah minta tanggal ke dan gula cincin tanggal 2 ngucap mau digelu ampon ke mau digelu tiga nyona sebora lebih le saos oke siap datang ke Busawi ke rumah datang tanggal 2 oh cet sobung nih kak ngereng nyatoren bah beri ke ajunan tanggal 2 ketiban apa ke sobung pun pedut orang aduh ada ke orang ajunan saja tak langkong bah bila mari insan ke mon malam kita nanggung gula bantan anten tigal pon ngalamarin gula
Alhamdulillah. Muka-muka pada sempurna berselamat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Gara-gara Nabi Muhammad titi umat terbagus paling baik. Tong. Nomor 2. Gara-gara titi umat Nabi Muhammad. Gara-gara titi umat Nabi Muhammad. Enggak segala. Manja. Salah sekalian itu. Salah dua kali itu. Ale kali itu. Amin Allahumma. Torot. Nomor 3. Gara-gara titi umat Nabi Muhammad dan gula sarang para ajunan para rabu sami mulja andi arapan kenging syafaat. Alhamdulillah riare. Neka sika buto. Gula tanya, buto tak buto ke syafaat? Buto kapi. Muka-muka gula ben sampean kenging syafaat. Orang si kenging syafaat deh. Bakto na orang kridu kini ke mata kridu. Bakto na orang bosan kini ke mata bosan. Bakto na orang bingung kini ke mata bingung. Sebab kenging syafaat tak nyaman. Selain bosan abah tak bosan, selain bingung abah tak bi. Amin Allahumma. Le andi harapan, pasir sandi harapan umat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Telok. Nomor 2. Gara-gara teti umat Nabi Muhammad maka ten kula sareng para ajunan para rabu sami mulja andi harapan selamat dari seksana Gusti Allah. Wow, alhamdulillah. Aduh, tore gula ben sampean Pak tak esto ke Rasulullah, Pak tak seneng ke Rasulullah, Pak tak libur ke Rasulullah, kurang napa Rasulullah gula ben sampean. Apa kurangnya diriku padamu demi Rasulullah? Ayo sampaikan, sebut bicil, sebut aki kentong setong, pun abda keleruna abda kesampian demi Rasulullah. Tengku gula ben sampean tak nemu, saya nemu pun apa? Ting nyari kesalahan Rasulullah, saya nemu padang kesalahan abah tak bisa nyari kekurangan Rasulullah tak nemu saya nemu kekurangan abah. Ya Allah mohon kekurangan abah ampun tak ning kita turaki kini bengki. Maka para rabu ngereng betan kaula sareng para ajunan sami-sami pona bapak cuntrong dak ka Gusti Rasulullah kanggo nguncur kaki sholawat tur salam epon. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika marhaban. Ya Rasul salam alaika marhaban. Ya Habib salam alaika marhaban. Salawatullah alaika marhaban. Asarang ya Nabi alaika marhaban. Ya Rasul salam alaika marhaban. Ya Habib salam alaika marhaban. Salawatullah alaika marhaban. Gantengah banget ganteng salerana akati bulan purnama terakna tada pentingna terakna mapunga dek singa besalerana. Ya Nabi alaika marhaban. Ya Rasul salam alaika marhaban. Ya Habib salam alaika marhaban. Salawatullah alaika marhaban. Jasata tek banget sampetena tada se ngungkoli dek
lona roomnya redem parana rapuan sahabat sematenang ya Nabi salam alaika marhaban ya Rasul salam alaika marhaban ya Habib salam alaika marhaban salawatullah alaika marhaban tak pernah asarin pangkeli enna sanajan ngantuk turngita socana tade se nangale jeng bejengna asabab undem ngireng pen arena ya Nabi salam alaika marhaban ya Rasul salam alaika marhaban ya Habib salam alaika marhaban salawatullah alaika marhaban Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Para busami munjatan menjaki Allah subhanahu wa ta'ala banyak keistimewaan saya pada ngaki Gusti Allah dekat umat Nabi Muhammad lain cetak pada ben umat selain para rabu Nabi Musa ni ke sampai nyoon ke Allah nyoon ya Allah ngereng naten gula beteteki umat Nabi Muhammad Nabi terus tiap umat Nabi ya Allah hari aneh tapi nyata Nabi ni kah iri pada terus tiap umat Nabi iri keten kula sareng para ajunan sebagai umat Nabi asbab napa banyak keringanan setiap akidah ke umat Nabi Muhammad para rabu Nabi Daud pasana la are setiap pasah laku enja setiap pasah laku enja sampai mate mun eterosaki ke guluban sampean kandar ya marah berema mun tak benyaan di otak kini bengki Nabi Daud puasa Nabi Daud kasa mulai belik sampai mate derma sehari apa sah sehari muka sehari apa sah sehari muka guluban sampean setahun penting kun sebulan marah bagi tak apa sah aduh sara gelu ongku setahun penting kun sebulan sebulan deng sakadeng sangat lekor deng sakadeng telo bolo tak ada sebulan telo bolo tong hari tak ada kini bengki kini kamu pananggalan madura hijriyah ruwa hijriyah tak ada telo bolo sitong si beda sangat lekor atau telo bono kini bengki non kun sangat lekor are kun telo bolo are dalam setahun ben dalam setahun benteng alias 11 bulan sampai apel bol ngakan telo kali sehari dan kadang itambahin pak kali benih ngakan umpaan ngakan pak umpaan honing pak umpaan berapa meki benih pak empat je deh libelian pak umpaan mundu umpaan tu kali mundu umpaan telo kali keng mun pak umpaan bah lekanian je akhirnya bengi nah para busami mun kun ikumbingin siang are dalam sabulan bajang mun etorosaki butuh kelakuan bajang mun etorosaki sekat kali dalam sehari semalam burung kelakuan burung asal bajang ni bakon aki berapa sekat kali sehari sama tak deti si keluar katanian do jangan masang sandal lang abeli boleh ma abeli adan lah adan bo
burung ngala arek entara ngarek burung mun bah tolos seket mati ben kok tok endoka iki de bengki tapi barabu dari seket ekor ting tele kare lele wah leselele mata terusan ala duhur asar mangkan mun kita duhur cak bejeng lopot lah makanya cek ko tu kita duhur lah bejeng kada lopot selopotan boleh bermak pas setong sholli fardhu sarrif lillahi taala usolli fardhu sarrif lillahi taala aniat kula bejeng duhur asan maurib karena Allah taala jak lagi ponca angkui mun sengak kini ka beni jemaah takhir jemaah to oran kini ka tadi ajarna kini ka mun jemaah to oran kini ka naudzubil pon jak lagi beda bekton bangsa amin Allahumma umat Nabi Musa mun nyono sepora ka pangeran sepora mun mare atobat pas langsung bunuh diri jadi mari ya Allah nyon sepora abdi tobat kajunan tak ulang na boleh berngelakukan kebagusan amin langsung ngena dating abli tibi ba ser daya umat Nabi Muhammad tak usah kempang mungkin atau pada guluban sampean kempang amin Allahumma mohon kenceng jaga tengah malam sampean bah nangis ke Allah marilah urusan mari tak usah kol mokol bakti tak usah boleh sampai nyambeli bakti tak usah kol mokol bak tak usah nobi aban tibi tak usah atau buat pahajan jika Allah tak ulang boleh diterima gara-gara tadi umat Nabi Muhammad alhamdulillah pon karena ten gula sarang para ajunan ampon istimewa non diberlakukan tidak sebagaimana Allah memberlakukan umat-umat sebelumnya karena Allah ampun memanja dan kula sarang para ajunan tak dia pada apa yang ki umat-umat sebelumnya si sarang Allah salah sekoni langsung iadab salah sekoni langsung ibagemet salah sekoni langsung lenduh salah sekoni langsung banjir maka apa tugas beten kula sarang para ajunan satu nindah Nabi Muhammad nih kegulaban sampean lapa istimewa la ibri pan apan sita ibri akatia sita apadan ban ibagi ke orang-orang sebelum tugas gulaban sampean ayo torok bun tek Rasulullah torok bun gula tanya beda orang si lebih alim kecilin surga ketimbang Rasulullah beda sombong nemu tanammu dimah kira mengki ada selebih alim kelenjalan swarga ketimbang Rasulullah sambian mun posang neng lorong posang jalan yang cerdas cara sepaling cerdas apa norok bunte orang si apal kaje depak ketujuan Rasulullah paling apal orang kejalan swarga Rasulullah paling apal orang kejalan keuntungan Rasulullah paling apal orang kejalan kecumamperan Rasulullah paling apal orang kecilin kebungaan terus bunga terus ontong terus cuma amin Allahumma ya norok Rasulullah aja paling tahu na orang kelencilin keuntungan nika debuna Syekh Hasan bin Ali ba Umar Syekh Hasan bin Muhammad ba Umar ada bu para bu samimunja Syekh Hasan bin Muhammad bin Umar ba Umar panik ada bu as-sa'adah manutatun bil iqtida bir rasul as-sa'adah manutatun bil iqtida bir rasul kabungaan nikah tunduk kalaban norok Rasulullah teti bunga ni kanon tunduk ka orang senorok Rasulullah mon pon bunga tunduk ke gulaban sampean burung si bunga tak kira burung si bunga kira bengi jale tunduk sareng Allah ketika bungaan mon tunduk ke gulaban sampean iqtida bir rasul ngereng lampar Rasulullah ting ngereng lampar Rasulullah ting ninta Rasulullah norok bunte Rasulullah Jaring Rasulullah cet mulai yang diciptakan sampai setejet nujuka ke swarga ya mun tro masuk swarga torobut teh Rasulullah nyereceng neng budi napa amin Allahumma
Rasulullah ngagak mau kalah bang surga gue laku. Pak kulo ben sampean ngelening ya Rasul. Umat dapet Rasul. Ayo neng budian masuk tak masuk. Ma bisa. Rasulullah ring delem. Pan apan de menandi ring delem lancar biasa. Bantuan menandi ring delem lekas toron. Proposal menandi ring delem lekas masuk. Kulo ben sampean mun toro lancar masuk surga. Usaha apa semak ring delem. Pasera Rasulullah aja ring delem jadi ring delem jauh-jauhin ring delem kenika. Amin Allahumma. Pon teti mana bu sami munja ketika kulo ben sampean ampun ngireng baginda Rasulullah maka telok saya paling ngaki Allah datang kulo sareng parajunan. Terus saya pertama al-iqtida'u bihi mun ngireng lalampan Rasulullah pas sareng Allah panoro kanjeng Gusti Rasul mun langireng Rasulullah norok pak kanjeng Gusti Rasulullah. Amin Allahumma. Paling ontong orang mun pon norok Rasulullah ya tak kira malah jak Rasulullah cenut juga bukan sisa ungguna Rasulullah no juga kecumampuran sisa ungguna benih kecumampuran si sementara. Apa kecumampuran sementara? Dunya siang glutera bit ting mori pah peteng kini bengki ese ting banyak misem tinggal sokone pah nyerodeng nyerodeng lah tak ring bungan kun sekejap pese tabung bunyak lopot orang yang mati kada pese na tak ada kini bengki ada nika kun sementara nika lah mun Rasulullah ngajak kakabungaan sisa terus-terusan ngajak kacumampuran sisa terus-terusan. Amin Allahumma. Teti mun norok Rasulullah al-iqtida'u bi maka sareng Allah pah norok Rasulullah mun ngiring Rasulullah pah norok ke Rasulullah. Amin Allahumma. Nomor 2 pon apa manabi gula ban sampean ampun ngiring Rasulullah maka Allah akan memberikan pon apa yuhibbukumullah mahabbatullah cinta na Gusti Allah. Mon pon cintain Gusti Allah apa sih tak bahagia langit kagung na Gusti Allah bumi kagung na Gusti Allah bintang kagung na Gusti Allah bulan kagung na Gusti Allah sekapina kagung na Allah. Mohon pun Allah cinta guluban sampean apa yang tidak buat lo ko jan pangeran apa yang tidak buat lo gua napa si punten kesampean panen ben sampean lebur kawan muanan bo perhatian tak perhatian bagaimana no ikintung mun kadung lebur ikin bengki makin mun kadung lebur bagaimana no ikin kaboro kata mau kintung mano ana apa bisa kintung boleh na lebur lah ketika Allah lebur ke kuluban sampian seneng ke kuluban sampian cinta ke kuluban sampian maka sarang Allah dan kula sarang para ajunan perhatian nih nen nika jadi yang kedua pun apa ketika kuluban sampian ngereng Rasulullah maka Allah akan memberikan cinta ke kuluban sampian. Amin Allahumma. Seterakhir ketika kuluban sampian ngereng lalampan Rasulullah ketika kuluban sampean ngiring dalam Rasulullah maka pun apa yang akan diberikan Allah kuluban sampean maghfiratuhu pengampunan Gusti Allah ampunan Gusti Allah sepurah sareng Gusti Allah terus sepurah beda siapa masa tadi itu sah ada pada benyan bedu kuluban sampean nika bedu pada benyan tu sah butuh tak butuh kesabaran Allah butuh tak butuh kemaghfiran Allah. Nah Nabi Adam mular ngaku turun dari surga kan Nabi Adam ni kelero nang surga sana sengalian keluar di surga ni tak seneng kering kelero gulaban sampean berbagai kelero entos gulaban etangga bi surga mangga mandaran etangga Nabi Adam kelero sekalian dengan surga keluar di surga jadi sekalian kok karena kuluban sampai di sekitar tak pernah nyeper ke surga kelero je banyak tak pernah nyeper tak pernah tahu kerobana pakai kelero je kenceng are mak cunga res menengis ke ton abah be tangga aku muka etangga. Amin Allah etangga mun esabo
Amin Allahumma. Bermamotor sepora. Betul. Ngereng Rasulullah. Norok Rasulullah. Pan ponapan saya kesini Rasulullah. Kelakuanin. Pan ponapan saya kesini Rasulullah. Jauhin. Sepora langsung sareng Allah. Amin Allahumma. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nabi Adam nambah ngake keluar mular. Bedesi ada buaki. Abi teu mular Nabi Adam panikah 100 tahun. 100 tahun mular ngemis saborna Allah. Doa berapa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kedua Nabi Adam. Ya Allah, abdi nakani aja ka abdi tibi. Abdi nampun zalim ka abdi tibi. Manabi ajunan tak belas bentak nisar ka abdina. Pasti abdina. Manabi ajunan tak belas bentaknya pura ka abdina. Pasti na abdina teti orang serogi. Teti orang sero. Ane kan Nabi Adam ada bu. Muntai kebelasin bentak sepora. Pasti teti orang rogi. Lah, akhirnya pun nama Prabu sahabat Nabi Adam mular. Teletombukan pungkanan ibadah Nabi Adam dari seram dari aing socan Nabi Adam. Allah panikah neremah taubat Nabi. Amin Allahumma amin lah. Maka para Rabu umat Nabi Muhammad ni kata usahawat ruwat montoro keinginan saporan Allah. Pertama harus ngereng lalampan Rasulullah. Nah titikun ni kira pa estodek kah lalampan Rasulullah. Nika lakukan maka 3 yang akan guluban sampean oleh. Ketika ampun ngereng lampan Rasulullah, pertama bakal norok Rasulullah. Nomor 2 kengeng cinta na Allah. Nomor 3 bakal sepora sareng Gusti Allah. Langsung gara-gara kun ngereng Rasulullah maka telok paparing saya paling utama paring akidah dan kula sareng para ajunan. Amin Allahumma. Muka-muka betan kula sareng para ajunan termasuk ka orang-orang berenteng ngereng lalampan Rasulullah sehingga betan kula sareng para ajunan kenging telok paparing si paling utama panika. Pertama paringin ngereng Kanjeng Gusti Rasulullah, norok Kanjeng Gusti Rasulullah. Si kedua paringin cinta na Gusti Allah. Si ketiga betan kula sareng para ajunan sepora sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji عطفا يا جيرة العالم يا غيل الجود والكرم يا رسول يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا مكين الجود والكرم طارب من لا إسأتنا Papadang cinta dekat Nabina Tore pamela eseatena Papadang cinta dekat Nabina Cek namung sibuk mikir dunyana Karena dunya pasti etina ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sahi wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sahi
عذفة يا جيرة العالمين يا وكيل الجود والكرم طارب kerong ongku atena deka Muhammad kanjeng nabina طارب kerong ongku atena deka Muhammad kanjeng nabina tada kunana atena lamun tada kerong de nabina ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عذفة يا جيرة العالمين يا مكيل الجود والكرم Janyinglah dari sunnah nabina torcek mingo dari lalam panah Janyinglah dari sunnah nabina torcek mingo dari lalam panah tak kira ontong bunga odina lamun ta apantum de nabina ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' ashani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' ashani wad daraji عذفة يا جيرة العالمين يا مكيل الجود والكرم orang eka sareng nabina nucuda suar kena kustena orang eka sareng nabina nucuda suar kena kustena engkireng secinta de nabina albi cinta de abna ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' ashani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' ashani wad daraji عذفة يا جيرة العالمين يا مكيل الجود والكرم Sakat din tobarabu sami mulja inti pun apa as-sa'adah manutatun biiktida'ir rasul as-sa'adah manutatun biiktida'ir rasul kabungaan si saungkuna panika ipatunduk dak ka orang sengereng Rasulullah langsung doa eki ngereng muka-muka batan kulo sareng panajunan termasuk ke orang-orang sengereng Kanjeng Gusti Rasulullah saing kesateja macam kacumam perantor kebungaan sareng Gusti Allah ipatunduk dak tan kulo sareng para ajunan amin Allahumma
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم يا من إذا سئل أعطى وإذا استغنى عن يا الله ajunan dasimah lampa ajunan dasimah belas ajunan dasimah nyapora ajunan dasimah nisr ya Allah tidak selebih nisr kata bang ajunan ya Allah tidak selebih lampa kata bang ajunan ya Allah tidak selebih belas kata bang ajunan ya Allah ya Rabbana sanajan tu saabdi tilim setaja ampun ngongkonin langit kapeng petok Gusti tapi seporana ajunan lebih leka lebih tinggi ketimbang langit kapeng petok ya Rabbana karena tak ada selebih raja ketimbang ajunan karena tak ada selebih raja pengoporan ketimbang ajunan ya Allah karena tak ada selebih raja rahmat ketimbang ajunan ya Rabbana ya Karim maka abdi tilem setaja nyuun tor ngemis da ajunan ya Allah muka-muka junan Tuhan apa ring ada abdi tilem setaja kong langkong keluarga besar ikak dinto ya Allah setaja masyarakat ikak dinto ya Allah paring rahmat ajunan paring belas ajunan paring ini sera ajunan paring pengapuran ajunan itunya kantos akhirat ya Rabbana muka-muka ajunan nolong na abdi tilim setaja kaangkui kempang ninta dalam pada Rasulullah kaangkui kempang ngiring dalam pada Rasulullah kaangkui kempang ninteh nang ejara na kanjeng Gusti Rasulullah ya Rabbana karena menabita tolongin sareng ajunan abdi tilim setaja tak kira mampu ninta dalam pada Rasulullah abdi tilim setaja tak kira kuat ninti dalam pada Rasulullah maka abdi tilim setaja ngemis da ajunan nyuun da ajunan apurmain da ajunan muka-muka ajunan kena abdi tilim setaja pengikut-pengikut setia na kanjeng Gusti Rasulullah pengikut-pengikut setia na kanjeng Gusti Rasulullah orang-orang siongko-ongko cinta da kanjeng Gusti Rasulullah orang-orang siongko-ongko esto da kanjeng Gusti Rasulullah orang-orang siongko-ongko kerong da kanjeng Gusti Rasulullah sehingga abdi tilim setaja paringin hakikat kebungaan paringin hakikat kecumamperan paringin hakikat keuntungan itunya katos akhirat amin amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna bisirri asraril fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin sekak dintoh pamatur di betan kaula wal afwa minkum akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.